Ndia kariba Betty Wodi na mitongo ni bamenerete mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti ni untobo mwanto mwanya jaraba kuga jatete bwega bakiaria baruga kagita ga kampeni mubunge ojo na abekirire wira ne atendene antukuchia mbere gana ari mubunge akabekira stima na kubarita mundune unto mwankira na robota karika kiri ukaria baruga na abekirite wira ne bwa kubakira kambe aborithi na kinyayo batararaba miene baugite nande kiraba kwenda ni kuingirwa mawira ne jaja na jange nkabo jarabo yethiriro bagikirwa ni mubunge ojo tora tugutarerwa ni mutugi karea. Baba ni akariba Betty kuma mitungu sodimenti baraba shumeretia bonene na modhuro bake meneria mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti nikiria baugite mubunge ojo abayete wirane bwantu kwigana rimwe wona jukya wathani bakiuga berite akabekira stima mature ne jao arana ndi baugite no mundu ne bare na no kabagite wirigiro gitumi bachumire na runa mateta jaja kande na oro nkoroni ngotweka dotira stima na kura to aringire abaneke ntukwegana rimwe atwekira stima na twakirasi rai myanka nere kingine akaribara baugite ndene gishigo mbunge kya Southimenti ni Betty akere na skuru yake thingi na ntaka irasi birane bya skuru ya Betty primary biria kamera yeto yombete gukojera ara kinyama badi joneke ne jari na myanye minene akariba uko bakiwa kithomo kyao ni kiangaratanire na nkuru kibakiwa kinya wagubwa stima kere skuru eje ni kwethirite ukiangaratania bunene mutaratara jo kithomo kya CBC wa mujumbe wetu imwankare twakatwe perungurira sibyantaka atiko twakirasi ona batomba kwendera na CBC tutestima tute computer so Betty totigete nyuma mono tuko ya kiumia mbiru nyuma ya mubunge Mwiti kwigikanwa akioria munini wa mutongirwa muongo Rigathi Gachagua ndiria barare ntere cha mikumbone kulikana mutongirwa mugongo manto jeige keni kiandage kya mitungo upgrading of Mitungo airstrip to an airport. Nandia karibane baringerete miaria unegoro bakiuga bodha iji bate na aja na keni kiandege kiria bakwenda na mpoene stima na irasi bibiaga biana bao MP wati stima tokwenda betikwenda keni kiandege tio totethia antopea tunaenda keni katenda stima Betty torenda keni katenda ndirasi kingine akaribara bategerete okaria bakiuga mubunge Mwiti na bayete wirane bakubekira kambi ya borisi mature neja kenda kuongera okaria inde bakiuga wirane bobote kinyanirite monkira na rueje nari myanke tano itete kuthira tweterete security no te security tokogeta atia utata kogeta atia no tokole sandiraki ikwa mamire rwe Betty totoka kwairwa na siringi egana na magana zaire anto bato bakethira tambori na ndina kau kamwa kariba bari wa ukeja gutweka mubunge Mwiti atio joria mawira ne jare abayete kagite nega siasa nthiru kiri siasa cha mwaka jwa ngiri jere mirongo ire na mugwanja bari ugete kuraja bagakabana ndebene Dr. Shadrack wara tuthithirio au 2027 ite kuraja no mbio ikwano kana tutukwerensa tuthaimendera tukwenda kuma Betty mitungo gishigo mbunge kya Southimenti nke reportera titoshewero Juma ria kwa rietwa ni mutuge kare